Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama ang nagpailingay di tinagan at Jean. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naadaanak iti kaayan-ayat. Naragsakak, gapo tanataer ken nasingpet ti kaayan-ayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jean dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sorry manen Jean. Sana na maulit. Di ka ko man nagpasugnod. Si kamot ngamin. Imbagak lang arudan asukunan na kamasapsapa ijay office. Ngam nagbayag ka nga imay. Nag-overtime kami ngamin. Ngam, sorry. Sana na maulit. Sige. Alang arudan. Agpakada akoan. I love you. I love you, Noel. Ina ko na. Agan-anad ka iti panagmanehom. Amom, Jean. Nasingpet ni Noel. Iso adi mo ko maabuswan. Agasam. Di nakala nasukon a nasapa. Imanayan a nagpasugnudam. Nanang, Saan aga po tayo ayatan nakaunay ni Noel kat kastamot ng tiyar aramidam. Di ka aglablabas, tama nga numaumakan ka. bayan nakadilatan, nanang. Kaya't kalaang apalagipan. Gaputa sayang ni Noel numaumakan ka. Anya ti kayat yu asawan. Iti day nga ugalim kan kuana. Ang mga numaumakan ka. Anya kayo matan. Makaumat ibagbagayo, nanang. Tanagalasmat nga rod ti ugalim iti kaayan-ayat mo. Iso ang masaya nga nakatalaga no saan ada kayo ti agkatuluyan. Ay ayaten nakunay ni Noel. Iso asigurado ada kaminto ti agkatuluyan, nanang. Siya kung tinangsukon kan ka diti opisina yun, Noel. Dinagas kan. At dapay overtime mi. Makauray ka kadi. Intakit din. Di kan ag-overtime. Adula amin dayta. At danas kan nga ring pasmi. Sana bale. May sa oras laangan. Saanan ko nakmat? Intakit din. Saan nga rod ang mabalin? No kayat mo ti aguray. Agyan ka pa lang nga rod dito ilabi. Sige, tado pa tinaskan nga aramidak. Noel? At dan samot ngamin pagmamauyungan na dito'y ababae. Iso akayat nati ag-overtime. Inta pa yung mga niti paborito ta restaurant. Sakbay nga itulod kay di balayo. Saanan? Sige. Isardeng mo dito'y. Anya? Isardeng mo, konak. Sige. Bumabaak dito yan. Sana. Bumabaak dito yan. Aguray ka. Anya ka di man nanti pagkaskastaam. Basta bumaba ako na. Pangasim, Jean. Lumugan ka matlaang. Itulod ka ni di balayo. Apay, Jane. Nakamisuot ka matasim mangpat. Apay, adi nakaintulod ni Noel kat minalamot nga itulod na ka. Anya manan ti problema yaw. Masurunak kan kwa na. Napatpatag ti pa nag-overtime na. Ngamsyak akaayan-ayat na. Kat siyempre, trabaho na dayta. Pagurayan nak. Pinaguray nak ijay labi ti opisina da. Kaslak la pimpiman ijay. Kat, Masurunak, nanang. uray tatrabaho mo tiga po na anak ko. Basta, kagurak iti naramid na. Siyak lang arudan tinangdagas kan kwa na. Kan imbagak asaan ko man nga ag-overtime. Ngam napatpatiglatakan kwa na ti pa nag-overtime na.
Kat kasapulan siguro nga ag-overtime da ah. Jak nga rod kayat tikas jay. Pagururayan na kit din. Ay na, Jean, anak. Nasken aman nakaawat ka, iti kaayan ayat mo. Ay, kas kalaubing, iti kasta nga ugalim. Jane, agbusbusinan ni Noel. Di ka kadipay rumwar. E dinto ta nakapalaskaan. Bayan nyo latan nga agbusina, tatang. Pagburayam, di kaayan ayat mo. Ingkay ibagalaan nga na mapanan. Ne, apay ngay. Kat nakapalas ka nga rudan. Ingkay ibagakan kwa na amapanan, tatang. Jak kayat ti makilugan kan kwa na. Imay nakalang harudan sinukaon. Basta, tatang. Ingkay ibaga, ajak kayat ti makilugan kan kwa na. Ala, inak nga rod ibaga. Ay na, Jean, di mo unay labsan ti agpa-importante iti kaayan ayat mo. Ang mga numauma, kat isukat na ka. Anya ko ma, no isukat na. Ay na, sayang mat boyfriend mo. At dapay lang na. Uray man. Anya ka di tinakabasulan na kan ka. Taapay akapungtot mo. Amok, adda babae apag mamauyungan na ija opisina da. Saan ka mo't asigurado iti dayta? Wan, nga mariknak dayta. Ngamin, saanin nga agtungpal iti kayat ko. Ay, jak amukan ka. Ala, panawan kan dito lamisaan mo. Tainak matan ituloy ti trabaho. Okay. Agkuyog tanto nga aglunch, ah. O sige, no di naksukunan ni Noel. Ala, sapay ko mga rod, tasukunan na ka. Inururay ka dito yung warto opisina yo. Tayin tamangan. Mangan ka siksika. Ah, sige, in kayo, Jean. Sige, in akon ikikantin. Mabid lang, Donita. Urayan na. Noel, ingkalat tamangan asiksika. Sige, mapantan, Donita. Mabit lang, Jean. Ataywan nak. Intan, Donita. Kunak man no urayom ti kaayan ayat mo, taing kay aglunch, ngam apayakas di tinaramid mo. Nabainan di tao. Gunggunana ah. Ay na, imay lang arudon. Pinabain ang pailaan. Apay, di ka kadi makonsensya? Kaya't ko lang nga iparik na kankwana, arumbang asyak ti unaan na. Saan kat ano asino, wanuan niya laditan? Natangkan kamot at talagaan niya, Jean. Hay, siyak pa yun ti masurun, gapo iti kasta nga ugalim. Basta, ti kayat ko, siyak ti ipangpangruna na. Managing bubukod ka no kasta. Alangkit din. Agordar kan iti kanenta, tamabisina kon. Saan man ati kaayan-ayat ko ti pagsaritaan ta? Ala, agmerienda kayo pa, bayat ti panagsasango yun iti paraangan. Agyaman kami, auntie. Nagpintas mo tanta kaayan ayat mo, Ben. Kaanakan. Agyaman nak, auntie. Thank you, auntie. Ala, panawan kayon dito iparaangan. Jean, anak, si kanti makaammo kadakwada. Wananang. Insan, adamot gaya man kaayan-ayat mo. Wan insan, innam abulan min. Ay, no kasta, agpada ta. Innamatan abulan mi kan ni Noel. Joy, anya ka diti trabahom? May saak ang maestra iti public school. Kasta gayam. Naimbag man, tan nagustuam to'y kasinsin ko. Kat simple lang a tao. May salang a farmer. Nangruna kat nagpintas ka. Iso tinakariknaak iti panagayat. Uray simple lang a tao ni Ben, taman nakaawat, kan manangipatag. Ha?
Wan Jean, tinapatag kanyak, nasaya at ti ugali ni Ben, kan man nakaawat. Aywan gayam insan. Kumusta kayo matan ngay kaninwel? Kwa? Naragsak kami. Awan parikot mi. Jane, maladaw ka niti trabaho. Di ka pa'y lamapan. Nakatagdar ka matlatan dito daw. Saan man, tatang? Rumwara kun. Amo ko na. Ururayom ni Noel amang sukon kan ka, anya. Wan, tatang. Awan pa'y laang. Agalas 8, maladaw kan. Sige, tatang. Mapanak nga rudan. Itulod ka laangan. Usarak ti motorsiklaw. Saan ang tatang? Mapanaklatan. Sana bali na maladawak. Ala, makamu ka nga raw. Itulod ka kunak ngam, di mo matkayat. Ala nga raw anak ko. Ingkan, tadi ka kat unay maladaw. Oh, apay analadaw ka? Inururay ko ni Noel amang sukon kanya. Jack na uray. Gunggo naman. Agkita kami tulang, Talaga aparik naak. Ay na, agin didi ka pa'y lang amin. Ngam urayong matlagayam. Oh, itatadi na kasinukon, sapsapulam. No talaga nga ay ayatanak ni Noel. Uray anya ti aramidak. Naskan ko amawatan nak. Kat, kasanon no saan nakaamaawatan, kan i-break na ka. I-break nak ni Noel? Imposible, Donita. Ay ayatan na kunay dayjay. Sapay kumatakas ta. Oh, Jean, lunch break kan. Nakatugaw ka pa'y ladita. Ha? Kwa. Ingkalatan mga Donita. Ururayo man ni Noel amang sukon kan ka. Uwan. Okay. Inak nga ro din ang lunch. Urayom ti kaayan-ayat mo. No, mauray mo. Napanan nag-lunch dagiti amin a kaopisinaak. Siyak lang tinagbati. Sukunan nakngatan ni Noel? Naskan apapasak. Naskan asyak ti ipangpangruna na. Ha? Adakol ko. Ha? Ni Noel? Hello? Noel? Hello, Jean? Oh, apay, anya ti bagam. Ibagamon, tadar aramidak. Kayat ko lang nga ibaga, break tan. Anya? Anya ti kinunam, Noel? Break tan? Juan, break tan. Apay? Nakaikad na nga, Juan. break tan. Kuha, Noel. Dito'y cellphone na makibreak akan ka. Gapot adikan kaya't makita. Tsaka yung ugalim. Kat na amiris ko, asaan naggaman naragsakan ka. Kat na ito yung timawad yapan nakisaritakan ka. Saan, Noel? Agsarita ta iti personal. Pagsaritaan ta da iti abanag. Saan kan nga'y ayatan, Jean? Break tan. Bye. Noel, saan? Saan? Noel, imayak diti opisina yo. Tagsarita ta kuma. Noan niya magak iti cellphone. Sana na mabaliwan pa'y. Noel. Sorry, Jean. Ado pa'y tinaskan nga ramidak. Iso adjak kayat ti masinga. Saan, Noel? Saan tang break? Pangasim. Noan niya man ti madi nga aramid ko. Pasensyaan naklakuman. Sorry. Ngam talaga ang nadismayakon kan ka. Kat napukawan anaming pinsan ti panagayat ko kan ka.
O insan, anya ti parikot, ta inawagan nak. Ken, adda arak di talamisaan. Uminom ta, kasinsin. Padasak man tagbartak. Apay insan, Ngamin, i-break nak ni Noel. ne, apay ngay. Di nagkanon ay ayaten. Nagsakit, insan. At ilalaki tinang i-break kanya. Di nala na uray mata na siyak ti mang i-break kan kwa na. Ay, Nasakit tinagam ko. Gaputain break nak ti kaayan-ayat ko. insan. Adda rason no apay. Amang ano di na kayat ti ugalim. Insan. Amirisem ana imbag, insan. Amangan met, no talaga asikat ti ayan ti biddot. Noel, imayak. Takayat ka man na nakasarita iti maudi agon daway. Jean, Naamiris ko ama di ti ugalik. Sorry Mabalin ka di nga ikanak iti gundaway, amang ipanaknak iti panagbaliw ko. sipod na gayan ayat ta. Naadal ko na talaga ti ugalim. Managing bubukod ka. Nuan niya ti kayat mo, isulatan ti matungpal. Urayawan ka po na, apaanak. Nalaing kang agpasugnod. Kat nauma akon, Jean. Noel. Sorry talaga. Ngam sa anak anaragsak iti ayan ayat ta. No kasta. Awan nga rodan ti makagapong agbayagak pa'y dito Agpakada akon. Sige. Ngam ay ayatan kalata, Noel. Kat agur-urayak lata. Bareng agsugli ti sigod, apa nagayat mo kanya. Awan kaayan ayat ni Noel, ngamjak mauray nga agsubli kanyak. Pakpakumusta ak iti text, ngam saan nga agreply. Aging gaita, ururayak paylaeng, bareng agsubli kanyak. Tuy pagayam mo, Jean. Jean, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Adal kan kadayta. Aga po iti madinga ugalim, kat in-break na ka ti boyfriend mo. Katala, no bilang agsublikan ka, sapay la kumata talaga ang nagbalbaliw kan. Agbalin ka kuman amanakam, tapno naragsak ti ayan ayatyo. Bueno papagayam, maingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Jean. Adi na kayat apadakama ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutaso. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.